Oferecemos a vocês essa flor delicada do deserto. Vamos examinar essa flor do deserto. É mais uma cobra do deserto. E você não encanta serpentes, não é? Por isso dou a cobra a você. Não, é muita gentileza sua, Eu não serei dada a ninguém, ainda mais ao fedelho palaciano, mimado e arrogante. Vai deixar que ela fale assim com você? Você vai mostrar o devido respeito a um príncipe do Egito. Mas eu estou mostrando todo o respeito que merece. Nenhum! Oferecemos esta delicada flor del desierto. Examinemos a esta flor del desierto. Más bien diría que es una cobra. No sabes encantar serpientes. Esa es la razón por la que te la regalo. No, te lo agradezco, Yo pero... no soy propiedad de nadie, y menos de un arrogante y mimado mocoso. ¿Vas a permitir que te hable así? Te ordeno que trates con respeto a un príncipe de Egipto. Te estoy mostrando el respeto que mereces. ¡Ninguno! Nudimo vam ovaj nježan pustinski cvijetak. A da pogledamo taj pustinski cvijetak. Ovo je prije pustinska kobra. Nisi baš neki krotitelj zmija, a? Zato je dajem tebi. A ne, velikodušan si, ali... Neće mene davati nikome, a osobito ne nekom bahatom razmaženom dvorskom deštu. Dopustit ćeš joj da tako razgovara s tobom? Pokazat ćeš dužno poštovanje prema egipatskom princu. Ali ja ti pokazujem onakvo poštovanje kako zaslužuješ. Nikakvo! Vi skænker dem denne yndige ørkenblomst. Lad os se nærmere på denne ørkenblomst. Med mere en ørken slange. Og du er ikke nogen stor slange til mig, hva'? Og derfor giver jeg hende til dig. Nej, det er venligt af dig, men... Jeg skal ikke gives til nogen som helst, og slet ikke en overlegen forkælet paladsunge. Lad du hende tale sådan til dig? Du har at vise mere respekt for en prins af Egypten. Jeg viser dig alt den respekt, du fortjener. Ingen! Besrepen jou de delicate woestijnbloempje. Laten we dat woestijnbloempje eens bekijken. Lijkt meer een woestijnslang. Mooie slangenbezweerder ben je. En daarom geef ik er aan jou. Nee, dat is goed. Ik laat mij aan niemand geven. En vooral niet aan zo'n patserig prins als jij. Vind je niet dat ze een beetje te ver gaan? Toon een beetje meer respect voor een prins van Egypte. Oh, maar ik toon u alle respect dat u verdient. Geen. We offer you this delicate desert flower. Let us inspect this desert flower. More like a desert cobra. Not much of a snake charmer, are you? That's why I give her to you. No, that's generous, I but... won't be given to anyone, especially an arrogant, pampered palace brat. And you're gonna let her talk to you like that? You will show the proper respect for a prince of Egypt. But I am showing you all the respect you deserve. None! Tässä on hentoinen erämaan kukkanen. Millainen on tämä erämaan kukka? Pikemminkin erämaan koo. Et ole mikään kärmeilumoaja. Siksi annankin hänet sinulle. Ei, kiitos vaan, mutta... Minua ei anneta kenellekään, ainakaan ylimieliselle palatsin lellikakaralle. Annatko hänen puhua sinulle noin? Osoitahan kunnioitusta Egyptin prinssille. Saat kaiken ansaitsemasi kunnioituksen. Et mitä? Nous t'offrons cette délicate fleur du désert. Alors, examinons cette fleur du désert. Ça ressemble plutôt à un cobra du désert. Tu n'es pas vraiment un charmeur de serpent. C'est bien pour ça
que je te l'offre? Non, 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 c'est généreux. On ne m'offrira à personne de ce palais, et surtout pas un enfant mal élevé, arrogant et gâté. Vas-tu la laisser te parler de cette façon? Tu vas faire preuve du respect que tu dois à un prince d'Égypte. Mais je fais preuve de tout le respect que vous méritez. Aucun! Wir möchten dir diese zarte Wüstenblume schenken. Sehen wir sie uns mal an, diese Wüstenblume. Das ist wohl eher eine Wüstenkobra. Du bist kein großer Schlangenbeschwörer, hm? Deswegen schenke ich sie dir, Moses. Nicht doch, das ist großzügig, Ich aber... lasse mich an niemanden verschenken. Schon gar nicht an einen verzogenen Palastbengel. Und sowas lässt du dir bieten, ja? Du wirst mir den Respekt erweisen, der einem Prinzen von Ägypten zusteht. Ich erweise dir den Respekt, der dir zusteht. Gar keinen! Σας προσφέρουμε ένα εύθραυστο λουλούδι της ερήμου. Ας δούμε το λουλούδι της ερήμου. Ή μάλλον κόμπρα της ερήμου. Δεν είσαι γητευτής παιδιών, έτσι? Γι' αυτό λοιπόν σου τη χαρίζω. Όχι, όχι, πολύ γενναιόδωρο, Δεν αλλά... θα με χαρίσει κανείς πουθενά. Και ειδικά σε ένα κακομαθημένο πριγκιπόπουλο. Θα την αφήσει να σου μιλάει έτσι? Δείξε το σεβασμό που αρμόζει σε ένα πρίγκιπα της Αιγύπτου. Μα σου δείχνω όσο σεβασμό αξίζεις. Κανέναν! הרי לפניכם פרח המדבר המעודן. הבה נתבונן בפרח המדבר. מה יותר לנחש קוברה? ואתה לא קוסם נחשים, נכון? ולכן אני נותן אותה לך. לא, 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 אתה נדיב, אבל... אני לא ניתנת במתנה לאף אחד, בייחוד לא לפרחח מתנשא ומפונק כמוך. אתה מרשה לה לדבר אליך כך? עלייך לנהוג בנימוס הראוי עם נסיך מצרים. זה בדיוק הנימוס שאתה ראוי לו. אבן! Legyen tiéd, ez szép sivatagi virág. Lássuk, milyen ez a sivatagi virág. Ez inkább sivatagi kobra. És te nem vagy kobra bűvölő, ugye? Ha te az vagy, hát legyen a tiéd. Nem, ez nagy lelkű ajánlat. Engem nem lehet elajándékozni. Különösen nem ilyen arrogáns pimasz nyámnyila ficsúrnak. Elküldött, hogy így beszéljen veled? Majd megtanulod tisztelni Egyiptom hercegét. Annyi tiszteletet kaptok, amennyi jár. Semmit! Vi offriamo questo delicato fiore del deserto. Esaminiamo questo fiore del deserto. Fiore del deserto è un cobra. Non sei un incantatore di serpenti, eh? Per questo io la cedo a te. No, 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 sei generoso, ma... Io non sarò ceduta a nessuno, specie a un arrogante, spocchioso bambino viziato. Le permetterai di parlarti così? Farai mostra del rispetto dovuto a un principe d'Egitto. Ma ti sto facendo mostra del rispetto che meriti. Nessuno! Les ofrezco esta delicada flor del desierto. ¿Qué te parece esta flor del desierto? Más bien nos trajeron una cobra. ¿No te agradan los reptiles, hermano? Por eso te la regalo. No, 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 qué generoso, Yo pero... no soy propiedad de nadie, y menos de un arrogante y prepotente imberbe. ¿Vas a dejar que diga esas cosas? Ese no es el respeto que merece el príncipe de Egipto. Pero si ya muestro el respeto que mereces. Ninguno. Vi tilbyr deg denne yndige ørkenens blomst. La oss inspisere ørkenblomsten. Hva? Nærmest en ørkenkobra. Du er ikke mye til slangetemmer, altså. Det er derfor jeg gir henne til... Nei, det er snilt av henne. Jeg vil ikke bli gitt til noen her, og slett ikke en arrogant oppblåspalastplære. Lar du henne virkelig snakke slik til deg? Du har altså å vise respekt for en prins av Egypt. Men jeg viser deg jo all den respekt du fortjener. Ingen! Zechciej przyjąć ten delikatny kwiat pustyni.
To obejrzymy sobie ten kwiat pustyni. Proszę, to raczej kobra. A z ciebie marny zaklinacz węży. Dlatego właśnie daję ją to. Nie, to bardzo hojnie, ale... Nikt nie będzie mnie tu dawał ani brał, a zwłaszcza zuchwały i rozpuszczony smarkacz. Pozwolisz jej się tak traktować? Masz okazywać szacunek należny księciu Egiptu. Ja okazuję tyle szacunku, ile należy. Czyli nic! Oferecemos esta linda flor do deserto. Vamos examinar essa tal flor. Parece mais uma cobra. Não tem jeito para encantador, pois não? É por isso que eu te ofereço. Não. Eu agradeço, mas... Eu não me deixo que me ofereçam a ninguém, especialmente a um arrogante e mimado fedelho. Vais deixar que ela te fale assim? Tu vais mostrar mais respeito pelo príncipe do Egito. Mas eu estou a tratar-te com todo o respeito que mereces. Nenhum! Тебе мы дарим сей цветок пустыни хрупкий. Ну что же, посмотрим, что за цветок. Скорее, то змея пустыни, не цветок. А ты боишься змей? И потому тебе ее дарю. Нет, ты слишком щедр. Я не подарок, тем более такому изнеженному выскочке из царского дворца. И ты позволишь ей с тобой так обращаться? Я тебя заставлю уважать принца Египта. Заставишь уважать? За что? Vi ber dig motta denna blyga blomma från öknen. Låt oss inspektera denna ökenblomma. Mer lik en ökenkobra. Du är inte mycket till ormtjusare du. Just därför ger jag henne till... Nej. Jag tänker inte bli bortskämd till någon. Särskilt inte någon bortskämd palatsbracka. Tänker du låta henne tala till dig sådär? Du ska visa tillbörlig respekt för en prins av Egypten. Jag visar dig all respekt du förtjänar. Ingen! ขอถวายบุปผาที่แสนอ่อนบางจากทะเลทราย ขอรับพินิจบุปผาทะเลทรายเจ้าเหมือนงูเห่ามากกว่า หรือว่าท่านไร้เสน่ห์ต่ออีกสตรี นั่นแหละข้าจริงมอบหน้าที่เจ้า ไม่เป็นพระกรุณาแต่ จะไม่ยอมเป็นของใครแน่โดยเฉพาะคนหญิงพยองไม่รู้จักโตนิสัยเสีย จะให้หล่อนว่าเจ้าอย่างนี้แล้ว เจ้าต้องแสดงความเคารพที่เหมาะสมกับเจ้าชายแห่งอียิปต์ แต่ฝ่าบาทไม่ควรได้รับความเคารพใดๆทั้งสิ้น